आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ मरी सुबा नुपी लाल नुमित ngasi मणिपुरदा पाक्सना पांथोकली इम्फाल की गवर्नर ट्रैफिक पॉइंट की पुरीरोंबा खोंगनांग खोंग फाउबगी लंबीबु नुपी लाल रोड हाइना ngasi ममिंग थोले राजस्थान दा नौना कारकलबा बीजेपी एमएलए सिंगी मिफम ngasi पांथोकतुना लेजिस्लेचर पार्टी की लुसिंग खनगनी अमसोंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi नई दिल्ली दा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हौदोकलगनी मरी सुबा नुपी लाल नुमित ngasi मणिपुरदा पाक्सना पांथोकली इम्फाल की नुपी लाल मेमोरियल कम्प्लेक्स मंत्री एमएलए सिंह यावना मियामना लई कतुना इकाई खुमनबा उठकी तुंगदा मपुंगैबा थौरम राज्य सरकार ने सिंधुना इम्फाल की जीपी वुमेन्स कॉलेज दा पांथोकी थौरम असी मणिपुर के तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदसु पाक्सना पांथोकनरी अमकिल कंगला मयमदी पोइरई लईमरोल यावना अतई लुप कयाना सिंधुना नुपी लाल निंसिंग थौरम इम्फाल की डीएम कॉलेज कैंपस दा लईबा इमा खुंथोकहनबीदा हौजिक पांथोकली स्टेट लेवल नुपी लाल निंसिंग लमजेल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ने सिंधुना नुपी लाल नुमित पालन थौरम सिंगजमई सुपर मार्केट लेबा नुपी लाल निंसिंग खुबम दा पांथोकली थौरम मदुदा महुत मंत्री युमनाम खेमसान सरुक यारी था असिगी मरीदा तेंगनोपल जिला की लाइथौ खुलदा लेखिदरबा मियोई 13 की मफमदसु इकाई खुमनबा उठकी मुख्यमंत्री नोंगथोमम बीरेन सिंह हाइरी मणिपुरदा हौजिक थोकलिबा इरांग असि मपानदगी आइन कायना संगलकपा खुलाई पाइबसिंगना थोअनबनी इम्फाल की जीपी वुमेन्स कॉलेज दा पांथोकपा मरी सुबा नुपी लाल निंसिंग थौरमदा वा ngangbada मुख्यमंत्री हाई हौजिक थोकलिबा इरांग असि मणिपुरदा खुंदामिनरिबा अखोई पुम्नमकना पुन्ना होनमिनदुना थेंगनमिनबा संगी राज्य असिदा खुंदारिबा कांगलुप खुदिंगमक इसिलेनाव ngakतनी कनासु यंगनबा नते मुख्यमंत्री हाई इरांग असि कुकी कांगलुपना हौरकपनी हाइना मियामना लौनरिबा असि कुकी लोइनमक नते मपानगी थौनसिंगदा चटपा मियोई खरखंगना इरांग असि थोअनबनी इरांग असिना मरम ओइदुना हौजिकसु मियोई लिसिंग कया तुम्फम साफम खंगदना लेरी कया अमना मयुम मकई मई थादोकपिखिबदगी रिलीफ कैम्पसिंगदा संजफम लौदुना लेरी इरांग असिगी मरुमदा मियामना आइनबु खुत्ता पाइरगा सिजिन्नबगी मोंगदा हेहेक चथरिबा थोंग असि तोपिनबा मुख्यमंत्रीना अपील तौरी कानांगदा लैरिबसिगी चिंगनबा लाखबा मियोई हुजिक लेबा सिचुएशनदा चिंगनबा लाखबा येंगबदा काइदे हंगबदा काइदे बट खुदना आइन पाइरगा फूगदोरसे कराना पीगेबा मयामदा हक मीबु लंबीदा सोरका माने ह्यूमिलेट तौबा होगदे येंगनबा मसक खंगसे मरुप मसक खंगसे फ्रंट खुदिमत येंगनबा हागनो पॉलिटिक्स यावरा मरम जादन करिगिनो मिंगोदो हैरेसमेंट पीदिबा करिगिनो मरम जादन मिंगोदो सैने कलिदि इम्फाल की गवर्नर ट्रैफिक पॉइंट की पुरीरोंबा खोंगनांग खोंग फाउबगी लंबी असि नुपी लाल रोड हाइना ngasi सरकारना ममिंग थोले इम्फाल की जीपी वुमेन्स कॉलेज ngasi पांथोकपा नुपी लाल निंसिंग थोरमदा वाफम असि मुख्यमंत्री ने लाउथोखिबनी मसी सरकारना नुपी सिंगबु इकाई खुमनबा उतपो ओइना हानना थाजबा पिख्रबा मतुंगदा लाउथोकपनी हाइरी मुख्यमंत्री ने हाई सरकार असिना मणिपुर की नुपी सिंगी याइफनबा तोंगान तोंगानबा थौरांग कया पाइखतुना लागली मणिपुर की तोंगान तोंगानबा कैथेल सिंगदा मसागी ओइबा पोटफम लेतना पोटफम फमलिबी सिंगीदमक अखंडबा थौरांग अमसु मुख्यमंत्री ने ngasi लाउथोखी चीफ मिनिस्टर्स इमा नोंथांग लैमा याइफा तेंगबांग हाइना मिंगथोनबा ngasi लाउथोकिबा थौरांग असिना सही निफु हेलबी नुपी सिंगदा था थागी ओइना सेलगी तेंगबांग लुपा 750 पीगनी सहीदा नुपी अमना लुपा 3,000 की सेनफम फंगनी मुख्यमंत्री हाई राज्य सिदा मियामना नारक येगलकपदा सेल लेतबना मरम ओइदुना निंगथीना लायंगबा ngamdabigi अवाबदु येंगलगा सरकार असिना चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंगबांग हौदोखी मसी हाना लुपा लाख 2 ओइरंबा अदु लुपा लाख 5 दा हेनगलनखी मसीना मरम ओइदुना मियोई कियागी अना लायंगदा खुदोंग साबा कया फंगले हाइनसु मुख्यमंत्रीना मखाताना फोंदोखी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा नंगरांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनदुना राज्यदुदा पाइखतकदबा कामाख्या कॉरिडोर प्रोजेक्ट जत्रा हुनबिनबा हाइसख्रे प्रधानमंत्री की असम खोंसत मनुंगदा जोरात लेबा बीर लासित की अशोभ मूर्ति मियामदा कथोंगनबा मसुंग तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज संगाबिनबसु हाइजखी लोइनाना मुख्यमंत्रीना शिवसागर मेडिकल कॉलेज साननबा जत्रा हुनबिनबसु प्रधानमंत्री दा हाइजखी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल तकिनी
Rajasthan da nauna karaklaba BJP MLA singi mifam ngasi pangthoktuna legislature party ki lusing bakhangani mifam adu numinung matung pung amada Joypur da pangthokani mifam asida BJP na harana khankarba observer sing saruk yagani mifam adu da saruk yagada ba kendra gi mantri Rajnath Singh haujik ngai ki mamang da Joypur da thungkhrai mifam pangthoklaba tungda legislature party ki lusing bagi ming nungthil pung mari da lauthokani masi lauthoklaba matungda raija du da kanana mukhyamantri oigadagi haibadu khangmangam lagani प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi numidang wairam Nai Delhi da leiba Bharat Mandapamda Global Partnership on Artificial Intelligence Summit haudoklagani malem gi leiba kayana mapung waiba thodang loduna pangthokadaba thoram asida artificial intelligence ki matang da hena khangnaba honegani summit asida malem gi leiba kayadagi lakpa artificial intelligence da khang haidaba miyosingna saru yagani summit asida malemda Artificial Intelligence ki matang da kari khali bagi amadi Bharat na masida kari toba ngambagi haibadu mayak sangna uthopa ngamlagani lisingani kungi zunda lebak tara mangana Global Partnership on Artificial Intelligence ki member oirambani adubu haujikti European Union yauna tongan ba lebak yadagi punna member kunmari sure numit hubni sathagadaba summit asida Artificial Intelligence and Global Health Education and Skilling Artificial Intelligence in Data Governance na singba hiram singda khanani gani Thorumasida Yuba AI Initiative amasung startup ta makok takraba mairoi singsu saruk yabagi khudong saba piri Rashtrapati Draupadi Murmuna Lucknow gi Indian Institute of Information Technology gi ani suba convocation thorum da ngasi wa ngangani thorumadu da Uttar Pradesh ki Rajyapal Anandiben Patel amasung Mukhyamantri Yogi Adityanath su saruk yagani convocation asida punna degree sahum taramanga gi certificate sing thokani thormasi mapung phana pangthokna bagi damak Rajya Police na sel thorang kaya lokale convocation pangthokada ba mafam asi nongthaki sarukta drone sing paidana basu khangan khre Numineni gi Uttar Pradesh khongsakta Rashtrapati na ngarang Varanasi da leiba Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth pangthokiba nifu manga suba convocation da saru yaki Srimati Murmuna Lucknow da leiba Divine Art Foundation gi kuntaret suba common palan thorum da su saru yaki Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill lisingani kulumdoi amasung Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill lisingani kulumdoi ngarang Rajya Sabha da pass tawkhrai bill asi haukiba chayolda Lok Sabha na pass tawkhibani Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill asina Jammu and Kashmir Reservation Act lisingani marida ahong puraklagani Eg asina thabuk toba matamda amasung professional institution singda mahi tama matamda scheduled caste scheduled tribe amadi socially and economically backward class ta reservation pibani adubu haujik bill asina socially and economically backward class ke mahuta Union Territory of Jammu and Kashmir na lauthokraba weak and underprivileged class ta oina piragani Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill asina Jammu and Kashmir Reorganization Act lising ani taramapanda ahongba puraglagani bill asigi matungina hana Vidhan Sabha seat marifu humdoi leramba adu marbudra da hengalagani hairi masigi manungda seat tareti scheduled caste ki aduga seat mapanna scheduled tribe ki khaktuna thamgani bill asigi matungina Lieutenant Governor na Kashmir Migrant Community dagi member ani phawba Vidhan Sabha da nominate toba yabagi ayaba supiri hariba member ani sige manungda amadi nupi oigadabani hiramasigi matang da Griha Mantri Amit Shah hai article Saum Humbudra na Jammu and Kashmir da nakpak tanabagi wakhalon sagalambani masina maram waraga mafam masida terrorism gi sangsu yamna wangkalanki Dubai da numit tarahumdoi ni sumna satharakpa COP28 ngasi loisilagani ngarang tarani thuni sanba numita summit asida saruk yari balibak singna malemda hujik origliba aying asagi ahongba kaya asi matau karamna thengnagani haibigi matangda warep kaya lauki warep sing adugi manungda English sing ani yankhai phawbada fossil fuel puthokpa amasung sijanabigi sang hanthan ba yauri aroibada maroiba pawmo marifu mari suba nupi lal numit ngasi Manipur da paksana pangthokli Imphal gi Governor Traffic Point tagi Pureiromba khongnang khong phawbagi lambibu nupi lan road haina ngasi degi maming tholai Rajasthan da nauna karaklaba BJP MLA singi mifam ngasi pangthoktuna legislature party gi lusing bakhangani amasung Pradhanmantri Narendra Modi ne ngasi Nai Delhi da Global Partnership on Artificial Intelligence Summit haudoklagani Paulo Isare